ni inkuru itugezeho mu masaha make rwose, kubera ko uyu mukobwa Mutesi Jolly yakoze ibintu bihambaye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yewe uretse kuba ari mu gihugu cy'u Rwanda no muri East Africa byabaye ahantu hake cyane. Kubona umukobwa utarengeje imyaka 30 nk'uyu nguyu w'umunyarwanda akoze bino bintu, ni ibintu bihambaye cyane, ibintu bitakozwe n'uwari wese kuva u Rwanda rwabaho. Ku myaka yiwe itagera kuri 30 uyu mukobwa yujuje inzu ihagaze agaciro k'amafaranga agera kuri miliyoni n'igice y'amadolari. Aya mafaranga uyashyize mu munyarwanda usanga ari amafaranga menshi, ariko comment zabaye nyinshi ku mbuga nkoranyambaga kubona uyu mukobwa yego ni mwiza, afite imiterere, ariko se amafaranga ava hehe? Aya mafaranga yakuye hehe? Bimaze iminsi bivugwa ko uwitwa Mutesi Jolly ari mu rukundo n'uwitwa Rugumi, umugabo muri Tanzania umukire cyane rwose, ufite amafaranga atari make hano muri East Africa, arazwi cyane. Rero comment ziriho nazindi bivugwa ko rero yaba ari umwubakiye inzu, ariko we iyo babimubajije akubwira ko rwose Rugumi batanaziranye, yewe amubona ku mbuga nkoranyambaga gusa atari yanamumenya. Mutesi Jolly rero uyu mukobwa w'umunyarwanda wabaye Miss Rwanda mu myaka yashize, aya mafaranga we ntabasha kuvuga ko yayakuye nyine ngo abyerura bishyire hanze nka nyirabyo, gusa avuga ko ari gukora cyane mu mbaraga ze, mu maboko ye, ariko benshi bo ntibabyemera pe. Ariko se tekereza nawe, uretse kuba yakoze bino bintu tugiye kurebera hano imbere, ubundi aya mafaranga yayakuye he? Tekereza ujye muri comment tubwire nawe ukuntu byumva. Miliyoni 1,500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ni ibintu bitigeze bibaho no kuva mu myaka yashize hose, kubona umukobwa utarengeje imyaka 30 agera kuba yafata amafaranga angana gutya akaba yafite mu ntoki, akubaka igikorwa nk'iki ngiki cy'inzu twakita nk'ikitabashwa. Menya ngo noneho rero sasa iyi nzu yubatse mu kahe gace, byose hamwe byamutwaye amafaranga ngahe kugira ngo imere ko umeze ngubu, hasigaye iki, bimeze bite? Ni inzu yubatse hariya mu Kabuga ka Nyarutarama, hariya ahantu hagezweho cyane mu bakire, ahantu heza cyane. Ni inzu rero ivuga ko ikibanza ikibuze kuri miliyoni zigera kuri 225. Ibindi byose nyine bigasigara bihagaze amafaranga yose. Ubwo urumva ko inzu yonyine yamutwaye agera kuri miliyoni 1,000 na miliyoni zigera ku 180 gutyo n'ayandi. Uyu mukobwa akomeje gukora ibintu bitigeze bikorwa n'uwari we wese hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo ni Mutesi Jolly, gusa iyo umubashije kubijyanye no kuba yashaka umugabo byo reka akubwira ko bitari hafi. Ikiganiro aherutse kugirana n'abanyamakuru bo kuri The Choice barimo DJ Free Peter n'uwitwa Freddy Musoni, yatangaje ko kuba umugore ngo ari ibintu bitekerezwaho kabiri, gushatse banabyihorera. Benshi batangazwa no kuba umukobwa ufite ubwiza bumeze kuriya, ufite ikimero nk'icy'abandi, kitari nk'icy'abandi babonetse bose, kuba yavuga ngo yakifuza ko yareka gushaka umugabo. Ni ibintu abantu benshi batabumva neza, kubera ko ubwiza bwe rwose ntago bushobora kuba bwabimwemerera. Uyu mukobwa wa Mutesi Jolly yavuze ko kandi aho kugira ngo abe yashaka umugabo, yashaka umukunzi akaba babyarana umwana bakamurera, ariko batabana mu nzu ngo nk'umugore n'umugabo, ngo inshingano nk'iz'umugore nyine mu rugo, ngibyo ntago bikozwa. Ati reka ntago bikunda. Njyewe icyo nibaza nk'umuntu ugenda ubibona gutya nkuko muri kuyibona, uyu mukobwa yaba afite iyihe ntego, iyihe mishinga ingana iki ku buryo yumva kuba
gushaka umugabo kuri we byaba ari ikibazo. Ese yabatinya rwaserera zo mu ngo se z'ubu ngubu, yabatinya kuba se yaryamana n'umugabo buri joro? Niki atinya gituma yaba adashaka umugabo kuri kino kigero? Ahubwo se indi ngingo yo kwibazwa kandi ikomeye cyane, uyu mukobwa Mutesi Jolly, reba imishinga afite iyo amaze gushyira hanze itari mikeya. Binavugwa ko burya afite kampani igurisha inzu zimaze kuzura. Uyu mukobwa wacu w'umunyarwanda, iyi mishinga imeze gutya nyine, iyi nzu azayigurisha, ni apartment azayibamo, bimeze bite? Kubona rwose inzu nk'ingiyi uvuga ngo nta mugabo nteze gushaka, ni ibintu utasanga mu mitwe y'abatari bake batuye ku isi Imana rwose, kubera ko rwose iyi ngiyi uyubaka uteganya ko wabana wagira uwo uyibanamo nawe mukaryoha mukamera nk'abandi bose. Gusa bitewe nuko abantu bagenda nyine bacukumbura hirya no hino amakuru agenda ashakishwa, bivuga ko Mutesi Jolly yaba ari mu rukundo n'umugabo utari wamenyekana amazina ye, ariko rwose amafoto yo agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, bagenda bapostinga utuntu bandikiranye gutyo nyine, bagenda barayikinga udufoto. Bivuga ko ari umugabo utaramenyekana izina cyangwa se ngo bayamenyekana aho aturuka n'uwo ari we. Gusa bivuga ko rwose yaba ahari akaba ari we uri kugenda atuma yubaka ibintu nk'ibi ngibi, akaba ari ubyihishe inyuma. Gusa benshi nyine ndagira nkubwiye ko benshi bahuriza ku kuba uwitwa Rugumi, umugabo w'Umunyatanzania, nawe ufite imyaka itari mikeya, kubera ko rwose umusanga mu myaka ingana za 50, 55 gutyo 60, ni hagati y'iyo ngiyo. Ni umugabo nawe ukuze cyane. Bano banjye rero ndagira mbabwiye ko hanga ari Kumara TV, amakuru yacu yo nakagaruka gatanu kandi niba utakora subscribe yikande, ukande kunzogera, like, share and comment kugira ngo ikiganiro nk'iki kijye kikugerera ku gihe gatanu kandi. Kimwabanaga ni Christophe.